بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين في أمور الدنيا والدين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban ke penukbal salam tujuka am kemun dehelu tukbal tebi pagsarang syukurin insyaallah subhanahu wa ta'ala tiyak ni tebi isab maka pagkasuwa si subuh-subuhin inen iene si siris tebi targib subuh-subuh. Alhamdulillah meketune ini kitebi isab amban me tamanan haji ne pangandakan ne iene fardu subuhin iene fardu subuhin amban me sa haji pangulukate elew tebi inen. Pege bang niya makasambahayang subuh tantunin te dialem parihala Allah subhanahu wa ta'ala dialem da elew yan. Ubus ga pege tebi miyaan tuli pabalik atau akan gak kita bi miaan palane ni tiap tambahan tebi pakale iene si targib subuh inen atau akan iene si pegpeseb tebi iene si subuh inen bang metode alam saudihin pain cuma gua bang me malu si Malaysiahin atau akan me malu si Filipinsin miaan alhamdulillah naku itulay kumpasku mel sag sempu ni atau akan sindu yang bancing ngagad iyan parudo sinluhul ni. Manjari me umat Islam tapi ten bekwe itu pasalan iyan hadis atau akan dembu hadis pandak-pandak riwayat tu Imam Bukhari untuk Muslim hadis amban Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu
magkabtangan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Takali ko pinne Rasul sallallahu alaihi wasallam misarah. Misarah. Ini bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pa inni may pong tinai kalasahan. Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ما نسين حديث رسول صلى الله عليه وسلم فإنه ma nahaitukum anhu fajtanibuhu bangnia penne pamagesan kusikaam fajtanibuhu halianun bangnia ne parkala pagesku amban kaam atawakan dinaak gehini nang uweku sikaam fajtanibuhu tinggalanun ambananun wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Bang penni isab niya perkala pangandakan ku kaam fa'tu minhu mastata'tum na hinangun bi perkala pangandakan kumian si tamanan TGS bin. Ingge tamanan TGS bin. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Peggeieru makapagkaat atawakan makalarak atawakan makarekdes iye neme siye ummat dumehelu amban kaamlay kathratu masailihim pegge kamanamalan waltileude kamanamalan waltileude wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim duk iene penne pasapere amban kanabihande duk karasulande. Mepong tinai kalasahan hadis inin pandak-pandak do miaan sumagua hadis hajje manamal-namal duk subi kita wahante bi iene miaan maananin atawakan explanation. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam ma nahaytukum anhu fajtanibuhu. Bang niya penne pamagesan ku si kaam fajtanibuhu. Subi penne tinggalan bi. Atawakan subi inambanan webi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Bang isa penne niya pangandakan ku si kaam. Na hinangun bipenne iene pangandakan kumian mastata'tum iene si tamanan tageis-geis bin. May umat Islam tura tak bulak dunya inen iene agamaten bi dua ruheb. Atawakan iene di dalam Quran ian syara manara Allah subhanahu wa ta'ala bang sitenged sin hukuman duk sitenged iene men dinak binebegan si kitebi beli duek kayur isanen iene miaan pamagesan kamarwenen iene pangandaakan bangkenian nen pamagesanin subay tininggalan bangkenian nen isab pangandakanin subay binebegan atawakan subay hininang sita manantegesin. Ginin manjari pinagsapi. Ginin manjari pinagsapehak. Duwek kayo inen. Maghinang ni hadja kahapan, ubus gay hinalian kalaatanin. Maghinang ni hadja kemon ibadat, sumagua gay hinalian iyene makapagkaatin. Sa subi inin pinagbuo. May pong tinai,
Subay inin binibegan kerue. Dagani amban me kite. Bang ahin te kitete bine magsambahayang. Te kitete bine me haji. Ataw akan te kitete bine magpuase. Magtuy ni hukum tebi. Mian wesyano mian aabar ibadat. Wesyano mian aasalih. Magtutuhan si Allah subhanahu wa ta'ala. We religious. Bisan keniyaan nin magsiyabu. Bisan keniyaan nin maganaksin. Bisan keniyaan nin magkurakot. Bisan keniyaan nin mian gay magturong, bisan keniyaan nin gay maghijab, bisan keniyaan nin mian betilimut, atawakan betitumbi, atawa seddi pebilay ang banay pardusihan iyan hininang wen. Buada pun gai, duman syili, pege iyan real, atawakan kesebenalan sin agama Allah subhanahu wa ta'alahin, mungkin teddo nu iyan kesempurnaan agamahin, subay tehinang nu kadue, parkala iyan pamagisanin, duk iyan parkala sin miaan pangandakanin. May umat Islam, apu tebi Adam duk apu tebi Hawa. Si waktu binetta do Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga, dan Allahin, uskun anta wa zawjukal jannah. Faqula minha ragadan, haythu syi'tuma, ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. بين الله انتسيه uskun anta petenna nekeu Adam di dalam surga wa zawjuka duk iyan andanu iyan ubus pinetenna sewe Allah Ta'ala di dalam surga me pongkinain kalasahan niya beli duwe pinebo o sisie subay tehinang we demian. Dembuain daak, dembuain pagis. Pen Allah Ta'alahin, fakula minha ragadan haythu syi'tuma. Mangan ne kampein ne megduhul baya dalam surga iyan, ine kinabayaan bin. So mian daak, mian daakin. Mangan ne kam, magduhul baya, ine kabayaan bin. Mian daak. Ubus si kedue bisara mian dinako Allah Ta'ala sisiye pene wala taqraba hadhihi asyajarata fatakuna min adh-dhalimin. Sa mangan kamegduhul baya amban iyene kayu iyan amban kemon iyene kabayaan binam surga iyan sa ni apan pamagesan ku kaam. Wala taqraba hadhihi asyajarata fatakuna min adh-dhalimin. Da kampenne patapit si kayu inin yene syajaratul khuldi dukkam gay paniya amban me anyaya. So sinesaan cewe Allah Ta'ala pagcakay si pinetenna dalam surga iyene miaan beli duwe. Pangandaakan dinakmangan magduhul baya ali dialim duk pamagesan dinakgay patapit iyene miaan si kayu miaan. Atawakan niya ni syajaratul khuldi miaan. So, tehinang pangandakanin. Tehinang pangandakanin. Sumaguha, tetinggal iyan ni panglanganin, tabangga iyan ni pamagisan, we Allahu Ta'ala sisihin. Makakan siya magduhul baya dialim, sa may pong tinaikalasahan, sinasat siya we syaitan, tehinang weri atawakan tabangga weri pamagisanin, dinakgay siya patapit si buwak atawakan si kayu, iyan ni syajaratul khuld, sinasat siya we syaitan, tumapit siya si syajaratul khuld dimian, sinabab amban iyan ni ketumepit dimian, pineguwa siya amban surga we Allahin, pinepitu megdilembeteng dunya. So, mga payaman tebi, sine iyan ni binetta do Allah Ta'ala antara pangandakan nuk pagis, tehinang iyan mian pangandakanin siya, tetinggal atawakan tabangga pamagisanin, sinabab amban mian, piniguwa siya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga. May umat Islam, tu dalam dunya inin, iyan agama tebi niya pangandakan nuk niya iyan pamagisan.
So giman jari painu pagi magsambahayang do kew okay na magsepug kew. Atawa kat magibakas maghaji ni kew okay ru mian ngakalan kew nganya ya kew. Atawa kan pagi magpuase kew okay ru mian magsiyabu kew. Pagi basa mian magsadak karu kew okay ru maginuman kew. Gai. Gita sempurna no agamahin bangsa inin kahalan nun pinagsagit antara pangandaakan dukma magisanin. Paggainin kapag sapi, tiap-tiap kingin ang pangandaakan, subi ni tinggalan no iyan panglangan lime pong tinaikalasahan. Iyan, subi tinalitin, bihangkan ni pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, manahaytukum anhu fajtanibuhu. Bang niya, pemigesan ko si kaam. Fajtanibuhu, ambananun bi, tinggalanun bi. Wa ma amartukum bihi, bang niya pangandakan ko si kaam, fa'tu minhu mastata'tum. Hinangun bi iyan si taman teges-ges bi. So si kiruwe amban teddot ebis hadisin inin bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'tu minhu mastata'tum. Hinangun bi pangandakanin, iyan pinafardo si kaamin, mastata'tum. Iyan si tamanan teges bin. Si tamanan tegesbin. Manjari may umat Islam, hangkan ne bang niya parkala getege eswe manusia, bisan pekeniaan nen fardu, bisan pekeniaan nen fardu, gay nemiyaan kawajiban, iye nemiyaan hininang wene, bisan pekeniaan nen wajib, gay nemiyaan hininang wene, pagpag na iye ne kawajiban miyaan, sinabab amban mangga pekigees nilay. So upamanin, amban me, miyaan, parkala, wajib hininang wetebi rukun, si sambahayang, gaysahi, sambahayangin. Banggete hinang dembuak parkala inin, iyene penengge, al-qiyamu bis-salah. Iyan penengge me pong tinaikalasahan. So iyan penengge manusia si sambahayang rukun. Kailangan cubi kebebegan we peggebang nambahayang ningko pinagtuuran bumekegees duden nengge gay tinay masambahayang nen. Batal automatic sambahayang nen pegi makaamban iya rukun. So makuha bang upamanin gay mekegees nengge. Lune ke pengka atau akan putuk. Atau akan luune ke abahi bang nengge miaan hebba. Atau akan luune ke manusia niya buo-buo ne parasahan miaan geme ke gees nengge bang inengge. Maka grabe sakine miaan. So, pen agama Islamin, dane ke nengge manjari ne ke nambahayang ningko. So, imananin agama Islamin murah. Habang niya pangandaakan Allah Ta'ala si kaambugay tege SB, miyaan fa'tu minhu mastata'tum dinak binebegan si kaam si tamanan tege esbin may pong tinai kalasahan. Upama ko may zakat fitra may pele-pele miyan banis manamal magtilaw tuan sa inge ito sa inge ne pagzakat kami fitra to ga niya pinuwa bisan bakas da pekewe pagzakat fitra walau pun itu gasto kinakan elaw sa ngemin ga ito niya. Sa ingin pagpitla kami ito. Lay simiyaan. Pagpagsika am iene kawajibanin. Paggepein Rasulullah. Fa'tu minhu mastata'atum. Iene pemebegbi kawajiban bin. Pemebegbi agama bin. Sitamanan tegees bin. Duman si ganta-gantan tegees bin. Megbidda me pong tinay kalasahan. Iene si tegees bin. Bisaraku si tegees bin. Duk sitamanan tegees bin. Pagge miyaan iene bisarate si teges ten ngurung maana pinain pinedesisyon kite o eru pinain teges kun telumpu pilak na pinain inin nadya pagzakat kun eru teges kun nambahayang telu rakaat amian jumaat na miyaan nadya sinambayangan kun duman siya maananin sa si tamanan teges bin
Yene pool ni, sagpak ni pemebegbin sumagua ga niya panambahan bi, yene parkala pemebegbili. Nalay simiyaan, pinagpakan na syara sin Islamin apabila negetege SB, yene parkala kawajiban miyan. Lemikian may maghadji. Bang upama niya gay may kigees maghadji, miyaan, gay kita sinukot we Allah subhanahu wa ta'ala, iyan si mengetege esteri. Iyan si mengetege esteri. So may umat Islam, bang upama may niya gay may kigees pasujud, si sambahayang, sabab pwede may bukot niyan upama bakas may aksidente at awakan bakas ini. Hangkan na inalawad we aga ma Islamin, iyan bisan gay pasujud, sumagwa peryawa diyawa hadjaman ruko, iyan miyaan sujud nilay. So hinin, maana sin bisyara Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'tu minhu mastata'tum, mag-agama kam, si Allah Ta'ala si tamanan tiga-esbit. So bang upamanin, miyaan, niya waktu, nagdilaw manusiyain. Sa ingetuan, panambahayang ten, bang si may data kapal, ataw akan bang si may aeroplano, ataw akan diata may bus, ataw akan may diata may kama na kita pabakbak, gay kita tumengge sabab niya, saki buo buote, ataw akan sabab may gene kita umusa barantin. Sa inge panambahayang ten pinain si tingid sa inin, bu panambahayang iyan mebenalin ko may si masjid miyaan ataw kan ko manambayang te miyaan tege patiha tege ruku sujud megtenggeting ko so lay si miyaan may pong tinai kalasahan ini pagigi manjari bebegan no ataw kan ge manjari ambanan no sambahayangin so sa inge pagigi es nun chubi kinambahayang sa inge pagigi es nun chubi kinambahayang nambahayang ningko-ningko, nambahayang pabakbak, nambahayang diata sasakatan, nambahayang diata mian aeroplano, nambahayang diata may kapal. Upamanin, mian may diata kapal, nambahayang ni ubus, surut subay para papkiblat. So pagsakay sa ili para papkiblat, mag-ijtihad ni kayo atawakan pool nun teunun, name GPS nun, para paharap kiblat kew, ubus iep kapalin, ubasan nen peinte, si sasang numan ang bahayang lay, magpinda road, magpinda petujuhan. So guwanin, iyan ni kiblat no, tagna, hapka, baru kew. So pagsakay pebira kapalin atawakan pe sape upama, ataw akan magpinda munda umpama napinda ni kiblat nun pente pelihi ni amban iya ni Ka'batul Musyarrafah ali so pag TGS no miyaan mintong iya ni baran nulay na siya bintong masyabang upamanin gai pagi sabab ge kitawahan no bang saing ge iya ni bentuk ubasan nali ataw akan tujuhan cin munda nali so dinak geni pininda yun kiblat nuli. Bisan pekiw kanian nun paharap tungan-tungan sinabab pegi pen Allah subhanahu pen Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'tu minhu mastata'tum nambahayang kam atawakan mag-ibadat kam sa Allah Ta'ala sita manan TGS bin may pong tinai kalasahan. So inin gikiw sinukot wa Allah Ta'ala si parkala iyan na mingi TGS nun may pong tinai. Si parkala ga niya panambahan no iyan sin GS nulay. Nainin dalil, bennal, agama, Islamin mura. Dahil magtakalluf, miyaan, upamanin, gikyo may GS muwase, bangkyo may muwase, janan makatamba sa kinu, janan may magbutitingan kyo, sabab si kabahino, sabab bagay na abu-abuo no saki, us gikyo may GS, us pilit no dinon muwase daa. Danan makapaggaatsin baran no. Pagi pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'tu minhu mastata'tum. Mag-ibadat kam, ngayinang kam pangandakan, mastata'tum, sita manan TGS min. So, kung upama, tamanan TGS nun, gay kiyo may puwase, dalam bulan Ramadan, ini harus sabganti ini.
magbayad siya puas amban Ramadan li, atau akan bangkeniyaan nen upamanin iyene bangkeniyaan nen upamanin abahi ne kyo atau akan niya sa kinugay ni ta ase bang cumian ke kolenen megfidya so tegeganti ruisab so inin me pong tinai kalasahan sube tahati tebi iyene kaidah pandak-pandak manamalan sumagua hajja manamal maananin indananun bi bisyara Rasulullahin fa'tu minhu mastata'tum meg-ibadat kam mebbeg kam amal ibadat sin Allah subhanahu wa ta'ala sitamanan iyene TGSB sitamanan TGSB nabangken ya annen upama dembua waktu me lumepak keu atau akan lepas keu si lan atau akan si kapaslangan keu atau akan si tahik keu upama sumandig si islands pepite atau taamban keu si tebahan wis tebo si nun pedehelu tebo si nun pedehelu wasa tinggal brief ga keu tes sebu esawe nun wali keu hati meglangihan so pag awen keu amban paglangihan lay pagpayam nuga nila ime sawe nun upama sibat ni na telebisi kau me short pan telebisi kau pente mian tinggal sa nyawa tebi asa mian tebo o badyo nun tebo sa naya nun kemon tebo o natek kahit waktu sambahayangin so niya choice nulai amban me surut sin sambahayang subay tempengan no aurat nun gepegua iyan aurat din amban ponchot taman ano so sa inge pinain tuan oras inen gane niya miaan pagsemek ko gane niya penempeng ko aurat sa inge panambahayang kun pen Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'tu minhu mastata'tum nambahayang kay si Allah sitamanan TGS nun bebeganon sambayangin oras miyan sitamanan TGS nun so makajari kyo ng bahayang lesi miyan ban kaniya anon mag-brief ban kaniya anon mag-short ban ga niya penempeng no iya sedi mas pe-wars pe-bilay bang kaniya anin tinggal gated niya manjari kinang bahayang magkwantang dinak binebegan no Allah Ta'ala Rasulullahin Allah Ta'ala ruk Rasulin panambahayangin bisan kaniya anon magkwantang sahi sambahayang no oras miyan pinain sahi bu kaniya anin subay tinempengan auratin bang kaniya anin dem sambahayang so pilit no sewe nun dinak nempengan aurat ni buada pun gane niya penempeng ni gane niya kaswa ni bisan ini so lay simian penan Rasul sallallahu alaihi wasallam indanan bi qaidainin fa'tu minhu mastata'tum bebeganon bi agamahin sitamanan iyene TGS bilay inin me pong tinai kalasahan sa duman maananin bisan dunia upama semmek atau akan bisan dunia me mian lainesin kemon pagjakatin sa ili ubus penu inin do TGS kun tambahayang mag-short pan inin do TGS kun 5,000 bunia panambahan no iya gai duman si maananin ang ganepen ko bidda minain si TGS nun pagani amano siya pepine balik paggegesin si baranne so penne inin do TGS kun samian inin do TGS ko pagjakatin pintam yan inin do TGS ko pagturungin tinenga kokin pinegua masi lambahan bukokin metelo lamba atau kan 4 lamba inin duman sa inma anak hadis inen sumagua ini tepet asal tamanan TGS nun ted asal pul iene GS nuli so bangga nena panambahan ne EIN maksud sin hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini na inin me pong tinai kalasahan si tenged perkalain ini ubus dembua pe sugbat sin hadis inen pen Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim pe inne makapaggaat sin siya ummat jaman tagnali kathratu masailihim banes banamal petilewande banes manamal tileude
banis manamal iene tileu me manusia zaman masale me pong tinai kalasa. Sobang niya dina sisiye ibadat tinileu. Kemon tinileu me pong tinai kalasahan. Miaan mengkindahu binebbegan wera syubereu tetileu tinibuk. Miaan sinumaria iene miaan kenebihanden. Dembua amban me eksampol ni nanci inin. Meja mantagna. Iene tesubahat tu Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratu Al-Baqarah. Zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Zaman Nabi Musa, niya dembua manusia tapapatay. Niya dembua manusia tapapatay. Menjari manusia tapapatay miyaan, nggay ketuhan bang sine mampapatay iyahin. Naubos pinain, gak niya ngetawahan ni bang sine mamapatay iya ni aatu. So nga, subay pinain, tinilewin iya ni mismo aahin. Tinilewin ni mismo iya ni aahin. Naman jari, atawakan daak de tinilew, punebi Musa, si Allah subhanahu wa ta'ala, bang sine iya ni mamapatay. Atawakan tinilew rin Nabi Musa, bang sine iya ni mamapatay iya ni atapapatay miyan. Naman jari may umat Islam, tekka wahi Allah subhanahu wa ta'alahin. Dinaak iya ni kauman Nabi Musa miyaan wa Allah ta'ala numbali sapi. Ubus pengeddoan laha ni, pengeddoan sin laha ni, puasili pinetottok si ame metay miyaan, pinetottok si ame metay miyaan. Ubus kuat aame metay elum balik mag-aka, wa miyaan memepetay akuhin. Ubus matay ni papalik. Napin Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Musa liqawmihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Pain Nabi Musa, esebon o Muhammad, si waktu magpain Nabi Musa si may kauman ni, sine yene oras kemetay dembua ama matay miyaan, inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara, bennal penne Allah subhanahu wa ta'ala, nganda akkaam an tadhbahu baqara, numbali sapi. So maksud nenan pun dinaak siya numbali sapi, supaya keteuhan uwe de, bang sine iye ne mamapatay aate pepetay amban siya, pagge siya isab menilewin, punebi Musa, bang sine memepetay iyehin. So say irusurut nen, dinaak si hadja Allah ta'ala, numbali sapi, ubus inedolahanan, pinetottok si betis ama metay, ubus kuat, nga kahansiye we miyaan memepetay akuhin. Na inasambong may manusia inin po Nabi Musa, may pong tinay kalasan. Fene qalu atattakhiduna huzwa. Way kami pen taraak nunumbali sapi. Atattakhiduna huzwa, hininang kekemi we nui Nabi Musa gegoyahan. Hininang kekemi we nu dagay. Subhanallah. Inin sambong miyaan umat Nabi Musahin po Nabi Musa. Ina sambong Nabi Musahin. Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. A'udhu billah. Magpatilibon ko pen si Allah subhanahu wa ta'ala peniya amban me ipun ne jahalis. Ipun ne miyaan mangga syara ne. Ga ko ngayon ang dagay. Sa inin pangandakan Allah ta'ala, hindok magpatalibon ko amban may manusia mengenang dagayli, atawakan yene may manusia hinang de gegoyahan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nainebis sararin, bang siya bakas numbali sapi hadja may pong tinaikalasahan. Oras miyaan, bisan pe sapi ine sinumbali iden tinayma o Allah ta'ala.
lune ke sapi dende, lune ke sapi lella, lune ke sapi miaan mandangan, lune ke sapi miaan inete magbuyan, lune ke sapi diki, lune ke sapi haje, ilu pineluha wa Allahu Ta'ala sisiye iene parkala mian. Sumagua sinabab amban banes sin petilewande. Sinabab amban iene ke pengen juru de. Sinabab amban iene mian kelibet de bang ce inakahan. Pinehunitan cewe Allah subhanahu wa ta'ala. Pegsi waktu si dinaak numbalik sapi, bisan sapi ini manjari neman cumbali reh, nile upe siye. Qalu misara siye, me bani Israel. Udu'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Tilewun kok penden Nabi Musa Tuhan nun. Allahu Akbar. Kok dalil duman duwag Tuhan de Allah subhanahu wa ta'ala. Pamansub de Allahin, Tuhan Nabi Musa ro. Inin pas adat me manusia inin. Jaman le me pong tinaik kalasah. So, payaman be, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Tilawun ko Nabi Musa Tuhan nun. Bangsa ingge bantuk sapi iya na dinakinumbalik si Kamilu. Subhanallah. Bakas ni siya inurungan wa Allah Ta'ala. Pineluha si siya parkalain. Bisan sapi ina dinak sinumbalik si siyahin. Tinilaw pawe re dinak pinatampal bang sapi. Sa ingge. Bantuk iene sinumbaliin me pong tinaik kalasahan. Naman jari. Sinambungan wa Allah Ta'ala. Say nilaw kam. So inin sambung iene miyaan petilewan bin. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. مقبائن النبي موسى إنه يقول بنال الله تعالى هن مسارة patampal ni si kaam iye ni sambung sin petilewan bi iyan bangsa pi ini sinumbali. Innahu baqaratun la faridun. Sapi sinumbali ibin. La faridun iene sapi duman isab hajje. Wala bikrun duk duman isab sapi diki. Awanun bayna dhalik sumagua iene sarang-sarang. Duman hajje, duman diki sumagua sapi sarang-sarang. Faf'alu ma tu'marun. Nahinangun bini hajja bang ine pangandakan ka amlo. So tagna rume pong tinaik kalasahan. Luha parkalain sisieban ine sapi sumbali re makajari. Pekiput ne riki-diki. Gene manjari sumbali de sapi mahadjehin. Duk gene manjari sumbali de sapi merikiin. Sumagua iye sa manjari sinumbali den sapi sarang-sarang. Napangbakas siya petegteb nan si inin pahali. Ngehinang ni hadja sin pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala li, naga siya kehunitan namba. Na sumagua, kope siya ngesuwa, banis manamal sa pisarang-sarang hadjanin. Sa gape. Gape mararahi lay simiyaan penilew din. Gape mararahi lay simiyaan ketukid din. Sa ine pebisararin may pong tinai kalasahan. Besa dinak na siya Nabi Musa, bang ine miyaan pangandaakan siyehin, adje hininangin, man akante kew, maku pesye nilew namba, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. O Nabi Musa, piko kew balik patampalun, amban Allah Ta'ala, tilewun, bang ine sapi, bang ine kolor, sapi sinumbalik kamihin. Subhanallah. Ini kahalan me manusia inin.
banis manamal petilewande iya ni si tengen pag-agamari. Bakas ni si inurungan lugar ban sapi ine manjari sinumbali, ubus nilew pe si, ubus sambung tileuren, sapi sarang-sarang, miaan dinak sinumbaliin. Peluha-luha, ahat-ahat, bisa nepekiput ang mandeheluli. Tinambahan pewe retilewin, dinak tinilew si Allah Ta'ala. Miaan amban lebay Nabi Musa, bang ine kolor sapi dinak sinumbali sisihin. Nanansinin, namba nepekiput, daak sisihin. Sinabab amban ekka, petilewre inen, may pong tinai kalasahan. Nabin Allah Subhanahu wa Ta'ala, قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Nabennal pa inne iyan dinaak wa Allah subhanahu wa ta'ala sika am sinumbaliin mian sapi pa inne kolornen payaman tiraw si nagkipak ayat. Pen Allah subhanahu wa ta'ala itu super tafsir Baghawi. Ben Allah subhanahu wa ta'ala si waktu siya tinilew miyaan na search teraho bang ini ani menjari me umat Islam yene mi andinak sinumbali wa Allah subhanahu wa ta'ala sisihin safra sapi binaning yene sobra manamal pagkebinaning safra faqi'ul lawnuha maqallandu manamal yene sobra pagkebinaning tasurrun nadhirin yene pe inne kolornen makakegeg sin mamayamin. So kung itu, sinabab amban ke ekka iyan miyan penilew reme pong tinai kalasahan. Sinabab amban ke ekka sin petilew re. Si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tagna aru, dinaak sinumbali sisiye, ine-ine ne sapi. Ubus, dinak sinumbali sisiye, pegenilew siye, sapi sarang-sarang. Gei sa badje, ge bahi, gei sa bata-bata. Gay sa badje, gay sa bdiki. So, manjari sumbali ire basta kanian nen sapi sarang-sarang. Saga pepereheng me manu siya miyaan. Nilaw pe siyawang ine kolornen. Pen Allah ta'alahin yene sumbali miyaan sapi sinumbali dinaak si kaamlo. Yene sapi binaning makalandok manamal pagkebinaning nen. Tasurrun nadhirin. Yene mekekegeg sin pamayam bangniya mayaman sapi miyaan. Wallahi al-azim. Me banu Israel ininen. Me banu Israel ininen. Bang bakas siya sinumbali were sapi miyaan. Yene sapi binaning koko pe siya nga suwa. Sa pe sobra manamal kajahalis den nilaw pe siya namba. Nilaw pe siya namba. Ine pe bisararen. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Namagpain Allah subhanahu wa ta'ala magpain siya pegsakay pinatampar wa Allah ta'ala bang ine kolornin
Penallahin, magpain siya may Bani Israelin, nilaw pinamba. Udu'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Tilawon ko balik Allahin Tuhan nun o Nabi Musa. Bang sapiine teed sinumbali kamihin, innal bakara tashabaha alayna tiapin ni sapiin magsali-sali tu si kitebi. Gaya katawahan kami bang sapiine. Iyan ni sinumbali kami le. Gaya katawahan kami bang sapiine, sinumbali kamihin. Pagkatiya pinne sapiin magsali-sali bantuk nento si kitebi. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Napuwa sili pinne bang netapatampal no si kami na peniya ne kami pinne amban me ake hidayatan. Allahu Akbar. Behu magbain. We ake hidayatan puas dahu nilew. Bang sapiine. Bang sapi sa inge bantuk nen. Bang sapi miaan sa inge hadjehannen. Bang sapi ine kolornen. Ubus puas ili tinile were. Bang sapi sa inge teed di na pinatampal pagi magsali-sali ko sapiin sisiye. Behure magbain we. Mengkin se numbali atawakan mangkin se kehidayatan. Busi pipinetakkahan sipat we Allah subhanahu wa ta'ala hin may pong tinai kalasahan. May manusia ini inen. Yene sapi. Gay keswari. Kehunitan siya manamal mihane. Yene sapi sinipat Allah ta'ala dinak sinumbali siya ini. Napin Allah ta'ala hin. Kala innahu. Magpain Allah ta'ala hin. Innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun. Tuthirul arda. Wala tasqil hartha. Musallamatun. La shiyata fiha. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Naman jari painne mian Nabi Musa. Na pinatampal painne wa Allah Ta'ala bang ine sapi sinumbali ibin. Na kabayaan Allah Ta'ala in painne ine sapi sinumbali ibin. Iyan sapi ilepa-lepahan nadja. Gay inipat. Mian pege niya sapi iningketan. Niya sapi iningketan ko may sapi te. Us niya sapi ilepahan nadja. Yuluhan dine. So kabayan Allah subhanahu wa ta'ala hin. Iyan sapi miyaan. Sapi miyaan. Ubus kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala hin iyanamiyaan. Si sapi pinetek ka, wa Allah subhanahu wa ta'ala si siyamiyaan, ilepa-lepa na dya si belili, gaya pinindahan, pente, eluman dine, iyan na sapi miyaan may pong tinai kalasahan. Ubus, kabayaan Allah ta'ala hin si sapi miyaan, yenigi mangan balili, atawakan iyanamiyaan mene sin balili, kinakannen may pong tinai kalasahan. Ubus kaban Allah Ta'ala hin si sapi sinumbali demiyaan. Salimatan minal uyub. Ga niya aibne. Bisan ko ahat-ahat. Musallama. Sanyang. La siyata piha. Duk ga niya aibne bisan ko ahat-ahat. So payaman mi bang ini sifat sapi dinak sinumbali sisiyehin. Pegsakay ek kamanamal petilewan den punebi mo sa may pong tinai kalasan. Isa nin sapi gay sabahi, gay sabata sa sarang-sarang. Gay isab miyaan hadjer gay isab diki sa sarang-sarang pamaranan nin. Ubus sapi subay sapi binaning ngene makalando pagkibinaning din. Bang tekite we mekekegeg pamayam de. Ubus sapi subay hadja ilepa-lepahan duman iningketan. Ubus subay mene belili iye ne balili kinakan nemiyaan. Ubus sapi subay ga niya aib ne ga niya kaat ne bisan ko ahat-ahat. Musallama sanyang ga niya kaat ne bisan ko ahat-ahat. La siyata fiha.
So sa piimiyaan din sinumbali si siya Allah subhanahu wa ta'ala hin. Sangat-sangat iene ekka manamal petilewan din may pong tinaik kalasahan. Ina bisararin, qalul ana ji'ta bil haqq. Nakwe ito penne behunu tekka duk kesebenalan. Subhanallah. Puas amban iene peglugat duk Nabi Musa atawakan pangandaak Allah Ta'ala si siye. Tagna ban sa piine sumbali re makajari. Sangat-sangat si penileude. Pinikipot we Allah Ta'ala hinci siya parkalain behure magpain. Punebi Musa. Qalul ana ji'ta bil haq. Kau penne kuwaitu Nabi Musa. Behunu tekka dukke sebenalan. So kuwaitu penne numbali sapi ne kami. Fadhabahuha. Na sinumbali ne were sapi miyan. Wama kadu yaf'alun duk agen-agen ga hininang were. Arak duga hininang we de yene pangandakan Allah Ta'ala miyaan. Yene penumbali resapi miyaan. Akan tekam. Sinabab amban keek ka penilewre duk kesunsit de. Si agamare me pong tinai kalasahan. Ngesuwa si ga te keswa resapi miyaan. Malaingkan si dembua Dembua sa sapi samian si patnen. Si dembua egen ubus alata ren peg contribution yene pemeli sapi yene ganta sinumbali remyaan pagsakay tilew rewang piya harga yene sapi sinipat Allah Ta'ala miyaan pege dembua doa akeniaan nen hinargaan we dapu yene miyaan sapi miyaan egen gugud ubus alata banu Israelin meg contribution duk te belire iye na sapi miyaan supaya niya sumbali re. May pong tinai duk ke bebegande iye na pangandakan Allah Ta'ala sisihin. Nabang besi numbali kung may ambantag na miyaan si waktu siya dinako Allah Ta'ala inna Allah ya'amurukum an tazbahu baqara bennal penne Allah Ta'ala ngandaak tujukaam numbali sin sapi ban man sapi ine hadje diki ittempote kabang ine na kolonen tege aib atawakan ga. Kemurahan siya manamalan. Sa sinabab amban kesunsit de. Sinabab pege banes manamal petilewan de. Busepi pinesigpitan wa Allah Ta'alain. Ga te keswa de sapi miyaan. Malengkan si dembua bupi pinaharga we iye na dapu sa sapi miyaan. Egen ubus alata ren peg contribution pemeli sapi miyaan. Bahu te sumbali re ubus tinogsok sa ili ineddo duktungkod lahanin, pinipihap betis memetein, behu kuat memetein, sa ili penne, miyaan memepetay akuhin ubos matay ne balik. Nabahu ketawhan de bang sine memepetay miyaan iye ne aamiyaan. Last minute tati memepetay amiyan kamanakan niro. So inin, point kisali, antara Nabi Musa rukbanu Israel may pong tinaikalasan. Yini si sabab keek kapanilew, si agama Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang na pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ Yene pe inne meke paggaat, duk iyene meke larak sin me siya umat jaman tagnali, sampai pinehunitan siya Allah Ta'ala si parkala pag-agamari, sinabab pege banis manamal petilewan de me pong tinay. So, pain Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah kariha alaikum. Qila wa qal, wa kathrat as-su'al, wa ida'at al-mal. Bennal Allah Ta'ala, kebunsihan nete ed iyene pinne, qila wa qal, yene megletob ga bidda. Magletob ga bidda, maglimut, magtumbi, magkemon ni. Qila wa qal, wa kathrat as-su'al, duk kebunsihan neru siya, bangbanis manamal tilew aahin. Lagi bang si pag-aga mame pong tinay. Wa kathrat as-su'al, wa ida'at al-mal, duk yene pene pagpakaat sin alata. So jaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, makruh, atawakan, gay manjari si siya, yene manilewin. Manjari si siya menilewin, sumagawa, gay manjari suwe pesobra iyene, patilawan manusiain. Hangka netek kaayatin si Jamanlay, pinne, la tas'alu an asya'a, in tubdalakum tasukum.
Dahane kampen nilaw si me parkala iene gane kebutan Rasul sallallahu alaihi wasallam si me parkala mian kalu-kalu bang tekka parmanin tekka ayatin si kaam tasukum bang tapatampal ni si kaam iene mian tilew bilay tasukum danan makalamma lissabi janan meke peddi iene mian pangatian bi tasukum. So manjari me umat Islam pegtilew iene kesunsit si agama Allah Ta'ala gime ke ini. Bang ala sabilit ta'alim iene parkala me hukuman ge ketauhannu. Parkala me hukuman ge ketauhannu subay kewan nilew. Pen Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun tileun bi ameng ge mengetauhan ihin apabila niya ge ketauhan bi. Hukuman rukun sambahayang rukun me puase atau akan paghaji iebe kemon ni sisitate. Sa niya me partilewan me pong tinai kalasahan. Yene ga niya pa iddani. Gero me kemumpaat ka usi pegdunyaru. Gero me kemumpaat sa usi pag-agamano. Upama me tilew. Kupung antag Nebi Yusuf talabo. Kupung antag Nebi Yusuf talabo. Atawakan yene me kupung kinalihan wa Nabi Sulaiman me antag bente ko itu. Me kupungi piesin bineli Yusuf. Amban pinain me tungkod kenebihanin kayu ine mian tuan yene lagi tungkod Nabi Musahin. Atawakan sa inge tuan hait Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Sa inge tuan hajje me kenebihan li. Ineted kapal ne binuhin tege munda atawakan ga. Pie pangkat betuan kapal ne binuhin ente. Sine beteed iene mian si kada pangkatin duk sine si kedue pangkatin. Duk ine be ente bansanin ine manabilanin. Si waktu iene sinumbali we Nabi Ismail awe Nabi Ibrahim Nabi Ismail. Barung ine bete ente inosal Nabi Ibrahimin bakoko ente atawa barung atawa sanggut atawa kalis. Si waktu iene mian Zulaikha duk Nabi Yusuf mian song irape atawa kan song pagsanaan Zulaikha Nabi Yusuf mian sa inge beted ene bentuk me anurele ente baju rele sa inge bentuk iene me mian hal dele bilik. Meinin me pong tinai kalasahan. Wallahi al-azim. Atawakan antag me megkesua Nabi Adam nuk Nabi Hawa. Pagsakay tineparan mian pitu perata beteng dunya apu Hawa duk apu mian Adam. Ite pin ku Nabi Hawa buduman to Nabi apu tabi Hawa. Nabi Adam duk apu tabi Hawa. Antag bente lahat ketu me paran sisin dakew. Silahat Arab bente atau akan niat tak kasih me aku si Inja ko. Silahat Industan. Me ini. Lisag piye muka Nabi Daud. Me tilew inen wallahi al-azim. Gayinin me kemumpaat ka usi pag-agamanu. Duk gayinin me kemumpaat ka usi pagdunyanu. Useless inin bang ketauhan no ga niya paidda teddo no. Gero kew pinahalaan. Kaya katinilew siya di. Me pong tinai. Dakew, kau me menilew parkala inen. Ketawahan nun ke rukun sambahayangin kemon. Ketawahan nun ke pegpuasya nun kemon. Bentuk pagzakat nun, bentuk pagturung nun, pegmetettoe nun. Ataw akan ine pe sedi iene ni sisita necessary. Kailangan subay kinetauhan we nu patut subay tinilew nun. Wite keswa te kulilit nun te tilewin me parkala mengge magpaidda. Duk kitehin me pong tinai kalasahan. Hangkan pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim. Yene me makapagkaat. Yene si me ummat zaman tagna'li kathratu masailihim. Sabab ikka manamal tilewre si agama Allah Ta'ala. Naniya iyan me upama nilew upama sayili. Sambungan tene. Mian tinilew sa ili pinain pirakaat betuan pirakaat tuan tarawihin upama so pente
manjari 2 rakaat, manjari 6 rakaat, manjari 8 rakaat, manjari 20 rakaat. Wei betuan niya takaleku seddi guru 8 rakaat duko inated me benalin. Bang asal giru keu kahagad bang keu inakahan. Wei saili. Na wei pe keu nilo bang upamanen ngen discuss dukeu. Atau akan bang upama pagtaabot keu inakahan ulali pe keu iye ni sitileu. Iye ni miyaan. Atau akan sisambong mga kahan kaumian. So may inin, lamo din naman may kasratu masailihim. Yene nilew ganta paghinang dagay, atau akan nilew ganta nesting-nesting. May niya nilew ganta nesting-nesting may pong tinai kalasahan. Painain sulayan teko raho pinain iyene ilmu guru inin bangsa inggil laleman basahan nin. Bangsa inggil laleman basahan nin. Nilew bang inahukuman miyan. Wallahil azim. Yene tilew sa inin panandas atawakan penukas. Tantunen teed yene inin lamod amban may hadis ininan. Fa innama ahlakal ladhina min qablikum kathratu masailihim. Iyene pe inne makapagkaat sin me siya umat jaman tagnali. Banis manamal petilewan ni. Upama urungan tene kaida. Al-aslu fil asya al-ibaha. Asal-asal di dalam dunya tu kemon. Asal-asal dalam dunya tu kemon. Halal. Asal-asal kakayaan dalam dunya hin halal. Parkala peg dunya nu. Lune kesi kinakan. Lune kesi penemek. Lune kesi kakayaan. Lune kesi kapanyapan. Asal-asal nin kemon halal. Malaingkan bang niya haram. Bang niya dalil. We parkala miyaan haram. So ngesuwa pekeo me manusia nilaw. Dakeo tuan. Me keitan tu. Halal ke. Me lehing tu. Halal ke. Atawakan iene me endong tu halal ke. Me kesili tu halal ke. Me pong tinai. Ko ni piniin kulay. Indanan bi kaidain inen bo'o-bo'ohon bitungan-tungan. Al-aslu fil asya al-ibaha. Asal-asal kemon dia lempar kalain inen halal. Si kinakan-kinakan. Si semek. Si kakayaan. Si kapanyapan. Malingkan bang niya dalil mag-aka. We miyaan. Haram. So bang upama niya may parkala nga haram. Tekitewi. Bang dumandu ulama. Dakam kahagad. Pagi pang ulama iyo nga haram. Dok kelilewi may abakas ngadji ru. Gelu iyo basta-basta nga haram. Bangga niya dalil ne. Hangkan cubi kitawahan tabi bang sine sandigan sin penilewanten bi. Bang sine miyaan kinileleten bi si parkala pag-agama. Tinilewten bi pangaruhanten bi bang abakas ngadji. Duman may fake account. Duman may fake Facebook. Gikaton bang sine megposin. Ngeddo patta me eriplano inex kan. Ngeddo patta me kapal inex kan. Ngeddo patta me tabula inex kan. Ngeddo patta me bawal inex kan sayili. Ubus pinain haram yan. Ni hinang bibasin. Uy na beinin hinaram mo me ke ulamaan kemon. Uspetunaan bi pe ulamain we iya mga haramin. Bayan ka madjainin ngeddo pardusihan bin. We basa tatawakal ulama, we ulama. Hinaram kapalin, hinaram miyaan ariplanuhin, hinaram me bawolin, hinaram me underwear, yu tegiteku. Usniya pe me begshare. We ne sa inin pinain me ulama inin miyaan hinaram ne kemon. La ilaha illallah. Bang bakas ulama gay basta-basta nga haram bangga niya dalil ni. Sumaguwa pege kao niya bunsino si ulama. Uwis ngayon ang dagay kew, bisan duman ulama maghinangin ulama pinetunaan nun. Ubus puun no iyan, kaawaman, we parkala miyaan.
We haram ni sinabab basis nun may fake account. Basis nun iya ni may Facebook gay katawan bang amban sa pagbigay kay upakali si pagtaliman bisan dun niya mag-live bisan do kay ni siyahatan ngomen kay hadyaga widda gay kay upakali na iyan nagwanin bisan do miyaan gay katawan bang amban nag fake account kahagad ni kay hadya ine miyaan. Ine miyaan inaka si kao. Bang ulama mga kahankauhin bakas ngadji, gekew kahagad. Tumbi-tumbi no adja delem komen. Bisarahan no adja delem komen. Share no pe upama may live din. Miyaan, wasa sa inin mag-live. Sumaguwa, bang fake account nga kahankao, bang miyaan Facebook may gikatawahan ko bang amban nga kahankao, kinahagad nun. Ubus pinetunaan nun may ulama ni sabba sa mga haramin. Ayan problemahin. Sabab gay pakalevi si agama Allah Ta'ala. Sabab gay pakalevi iyan ni si may keulamaan may benalin, magpengedjiin, iyan guwanin. Mukali, jadjag, patambak diyata mukali, may pong tinaikalasahan. Nahiyan kasi benalanin. Gay nilew si parkala pag-agama baseless, sambatan iyan na bahasate ang galisin. Na iyan, pen Allah Ta'ala, pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim. Iyan pe innem yaan, iyan pe innem yaan, puunek ka manamal petilewanten, kathratu masailihim, waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Inin may pong tinaik kalasahan. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Duk iyan ay ikka manamal pasape de amban kenebihan may pong tinaik kalasahan. Ikka manamal pasape rin amban kanabihan. So bang niya ru upama tikitewi may mag-ek sa ili, may maghala. Dakam kahagad. Bobohon bikaidain inin. Al-aslu fil asya al-ibaha. Nainin may pong tinaikalasahan. Inin miyaan. Ngeddo ubusong de sinduehin. Bang pe basa may kikiteme sa inin. Uy, pinan may ulama inin hinaram ni kemon. Gaan niya ulama nga haram may parkalaian. Ubus ni pinagkomen-komenan. Asal sa iyo na yung may ulama alu kemon. Komenin akante ke kobanes ini. Latag na hadjagay haram. La ilaha illallah. Na tuanku, da kamted maghinang may parkalain inin. Ando, mole kita bihito padarat Allah Ta'ala kemon. Mole kita bihito padarat Allah Subhanahu wa Ta'ala nin kemon. Baya kita birukgai may pong tinay. Naman jari, si kedue makapagkat sin may siya umat jaman tagnali. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Yini banis. Wal siya pasape ang ban kinebihan de. Wal siya pasape ang ban may keulamaan de. Wal siya pasape ang ban may keulamaan de. Naman jari, hangkan, bang pag-agama, wallahi ga niya sendigante bised di, malengkan yung ulama, ga niya sendigante bised di, malengkan Quran, malengkan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na yun may laku-laku pente, banis manamal tilew, bisan do tilew pente gay magpaidda. Tilew iyan may ngaynang dagay, tilew may panukas, tantunin gaynin makajari si agama tebi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala may pong tinaikalasahan. Na sumaguwa bang upamanen tilew dukkew makahati sin hukuman, tilew makahati pasyalan agama pagigay katawahan no gay man makine. Pen Allah Ta'ala hin fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Miyaan tilewun bi. Aamenge mengetawahan iyahin apabila niya parkala gi kinatawahan webe. So magmangap ni kamadja bang upama arak tumaha iya ni miyaan explainanten bi may pong tinai kalasahan. Puwasan bani balikan ko iya ni miyaan hadis tabasate bi miyaan pen Allah Ta'ala hin ma nahaytukum anhu fajtanibuhu bang niya pemegasyan ku kaam ambananun bi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum bang niya pangandakan ku kaam bebbeganon bisita manantege esbit fa inna ma halakal ladina min qablikum
Yene me pegge peinne iya rumah kapagkaat sin me siya umat jaman tagnali. Kasratu masailihim. Eka manamalan tileure. Eka manamalan tileure. Tileu gani agunane. Atawakan tileu me pegtukas. Tileu pegtesting. Waktilafuhum ala anbiyaihim. Duk yene penne pasapere. Amban me kenebihande. Bang si jaman ko ito inen. Iene pasape manusia amban me kaulamaan. Manjari. Ina kita arak tumaha, maku kukamaapan si kaam kemon. Salam doaan aja, si Malaysia, Philippines, si Europe, France, UK, Spain, Amerika, si Amerika, salam doa. Si Middle East, Saudi, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Syria, Iraq, Sudan, Jordan. Salam doaan aja si kaam kemon. Murah-murahan pinelihara kita biwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amban kemon makalaat. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.